the fractions. Number 3 quarter. Quarter يعني 1 over 4. Which figure divided into 4 equal parts. يبقى أي figure to be quarter لازم يكون divided ل 4 equal parts. متقسم ل 4 parts وال 4 parts يكونوا إيه؟ equal. Figure 1 divided ل 4 equal parts. هو متقسم ل 4 parts وال 4 parts are equal. Number 2 الcircle divided ل 4 equal parts هي divided ل 4 parts but not equal parts. مش equal. يبقى not quarter. Figure 3 divided ل 4 equal parts لا هو divided ل 3 equal parts يبقى represent third not quarter. Figure 4 represent quarter divided ل 4 equal parts هو divided ل 4 equal parts يبقى put right. Figure 5 divided ل 4 equal parts ال 4 parts equal يبقى put right. آخر figure التريانجل هو divided ل 4 parts but not equal parts. The 4 parts are not equal. Write quarter under the figure of quarter colored part. هنكتب quarter تحت الفيجر اللي متقسم ل 4 equal parts وفي عندي 1 colored part from الايه؟ ال 4. Figure 1 divided ل 4 stars عندي 4 stars وال 4 stars equal. في عندي 1 colored from ال 4 يبقى ده ايه؟ quarter. Figure 2 في عندي 4 circles. يا ترى ال 4 circles equal قد بعض؟ في عندي 1 colored from ال 4 يبقى ده ايه؟ quarter. 1 colored from 4 parts أو 4 circles. Figure 3 divided ل 4 equal parts لا يبقى ده not quarter ده ايه؟ third. Figure 4 متقسم ل 4 لا هو متقسم لأكتر. طب يا ترى كل 4 parts في 1 colored؟ نعد كده ال 4 اللي في ال left hand side مثلا يبقى فيهم ايه؟ 1 color وال 4 اللي down كده في ال right hand side متقسم ل 4 كلهم قد بعض وفي عندي 1 colored يبقى ده quarter. يبقى أنا عندي 4 parts في منهم 1 colored وفي down 4 parts متقسم منهم ايه؟ في منهم 1 colored يبقى ده represent quarter. طب figure 5 هو متقسم لأكتر من 4. طب يا ترى كل 4 squares في منهم 1 colored؟ نشوف كده ال 4 squares اللي هم فوق. في عندي 4 squares في منهم 2 colored مش 1 colored يبقى ده not quarter. وال 4 squares اللي down برضو نفس الكلام في 2 colored from ال 4 يبقى ده 2 over 4 مش 1 over 4. 2 colored from ال 4. طب آخر figure ده ايه؟ 3 parts يبقى not quarter ده third. اوكي؟ هنا بيقول لي divide each of the following figures into 4 quarters. أنا اللي هعمل ال division علشان أقسم ل 4 equal parts. نجرب كده نعمل line بالطول هيبقى half ولو عملنا line بالعرض هيبقى quarter. يبقى هعمل line vertical و line horizontal كده بقوا ايه؟ 4 equal parts. ده figure 1. نفس الكلام هنعمله في figure 2 في السيركل vertical line و horizontal line يبقى كده بقى عندي 4 equal parts. برضو نفس الكلام هنعمله في figure 3 الريكتانجل vertical line و horizontal line line بالطول يعني و line بالعرض بقى كده عندي 4 equal parts. آخر حاجة السكوير برضو vertical line horizontal line يبقى كده بقى عندي 4 equal parts.